Batisi TV Lawan Rashapi Daka Frank Motors Kajaka Dekali Gabatamai Jungka Tata Motors Halatko Ni Shillong Ringkat Bakanet Foodish Ordar Mapi Ninwan Ramani Hakir Dobiyeng Jongpi Ringkat lang bat ka persay Brockway kipat ba nong snong jong ka them ribhoy lembat ka office rekam jong ka district social welfare officer ribhoy district haka arpu atri ujilli or hajar arpu ar kila rakhe ya ka international day against drugs abuse and illicit trafficking haka walisya mentalang da kinong ilam snong kiseng long keme bat kiseng samla jong kisnong pair jong ka them ribhoy bala pelong ha community hall yomolong nongpo Hakini kesngi la pencapaian ba halor ka phang rakhi da kinong kran ba per ki ba kentop ya ka district social welfare officer ribhoy district ka kong I kharsiandi ka psychologist jong ka civil hospital ribhoy district ka kong B pamshong o counselor jong ka kripa foundation nongsde ribhoy district ba me bantaryang o deputy SP crime ka ribhoy district ba B dengan o traffic in charge uba DSR Lakyang, officer in charge kanongpo police station uba N Walang, director jangka Wisdom Rehabilitation Center Dihar Reverend David Jamir bat kiwe. Shwaban penkot ikni ke program. Lasam ya ki khusnam se ki nongjob ha ka kop draw bala pelong da office jangka district social welfare officer nongpo haki kindiat sngi balalit nyok. Hakini ki kop kasamla ya Teishwa Nongshli Leora ya kanam ladu katba kasamla naphi ban roy singkli bat samla penshai lang thank you Leora ya kerdan kebaar bat balai bat ya kerdan basau Leora da usamla wan ringam ar marak social welfare dan rehabilitation mengingat klaim beting pesan strong lebih mensupport lebih witness support let's say high information ini bapak ini itu let's say don agency ini bisa memang mereka itu bisa don kita ting hanya NDPS kepil ke prosedur kami ting tidak lalu lepas isamla dan ini agency yang terus hadir si angin polis hadir bagi si pokok kalau tidak apa pada NDPS dari grup korban let's say bila umum suspek dari mama nanti polis ni hamlet talasi hakmat dan witness kadu buat kandidat kajing kerni
jong ubreu ketong nia phai shwa thangya chpang kalega kajing ko jingkhya bun sien ha bo ong kajing ko jingkhya jingklet no iya kalega ikan mau tang ka physical health ngani tang kajing ko jingkhya jingkamet ke jongi bun sien ni jingklet ika mental aspects lalega jing ko jingkhya jing prakhat bat hu kajing ko jingkhya ka imnang ka salang ka jongi kajing ko jing suba ka rukom long ka shnong ka thau bun sien jingklet ika de kapag san kalong bahabani ong yala di bani kwat niya ide man kan mau ya ka kamet ka phat ka jongi ke pini balong bakwat pakhya ke jingwa jing pakhat jongi bar ka imlang ka salang ka jongi de an boy kin yat chikang ni ki jing pangpan namal balai ka juja babon sien ki bayo ai ka jing pang jong ka jingwa jing pakhat kaya ya rengkat pat ka jing kerni ya ki jing lien ki basnio ku ka jing ya ka jing di drugs ka jingkerni hati biri di shikhar babon kumno kane kaya ya rengkat bat kini ningkong ubre bor kam jusdang ubre di bakerni kam jusdang inkerni direct bon sen kisdang na kanika experimentation isdang shwa ipersang shwa ting bon kidaw kabadikong ban bakin slow to feel good ban slow ban su ba ngak hamla manga ting ka din nakadaw jongki kajing sha penbor hagi parlok baru ting na kajing pang kabak ta ai kajing mo jing pakha jing tu kani ka depression bor kajing pang uslai kajing pang slow si tani ki stress ki baki man ha kajing in nakada belong iki bakin kerni yaki niki jingni baki jingli ni basni kasdang naka experimentation hadiin kawan naka experimentation babon hibreu kilwang cha regular use lada kisuk tenat iyo taka positive reinforcement ka batyong kawan ka jinswo tenat kawan ka jinswo relax ka jinswo kasmo ja uri ki jinswai ngange PUE hai kun samla ha bani kong tin persyang da iyo kita ki positive reinforcement ha ka jingmo jing pakhat ki jongi ha kamet ki jongi kamut kilwang cha taka loss of control kan wan ka jing du no ban ti lah kami lagi takadaw ka poy had upot bakawan ka isang bandi man kasi kani addiction nala syate takatu patisnan mata kajing ai ke jong play mata kajing yarap jong foundation nalala manjing kumni mga yeng ka nalala malang kumni kum long munta but mo kran na plan ke yeng samu mai kersan nga wala ka jing ju di kerman bi ha kajing wat kalau koi ko pun ba ngala perkhat wat paman sim no kata jingim lajong ba ngasutu ba undan di syu undan na pe masuk ke jangan mencobai ya ka jingim jong aku mulu ngasdang mulu ko pen identiti ya sa kani ke jelli yang berjingkir ni oi pun ba inong hikmat kita ang ba ke jingkir ni bonse kam sedang beta ka bahe menjadi sedang kadang nak step by step dan ka level by level ehwal kilometer ba sedang mandi ya kian aku buat kerja ra kendala sedang manmat kian menjadi siap maka kian kambang kakang melakan mo sudi lah di tamban syu yo dos no dan ki parlo ki beli sekolah ki biar pulih lang lagi di mon ke sudah hilang lagi ke bangun syakan tai dan bangun syakiat kau yang hilang ke kejayaan dalam pasien lah semakian dalam semakian lah syasneng dan tinggi kismi lagi kita pun berubah bading kekhli unasyu balian unasyu supaya mempunyai dia kita kijing sya keren bijing sya seneng man na kapor kala nang yan nang nakasini man na kapor kat badi kat sya seneng so tak kunduna na ya kata sekian dia sedang manfaat kerja no sedang manfaat kerja bila di kerja atau no hanya kerja tu sya mai di dalam kerja kalau di kerja di dalam kerja mata tak tu kan itu na situ ba mungkin to yang baka ngadi to kerja kata ka perthai ka anda malah jadi ngasmu baka perthai ka suki
semua mengatakan pertai siapa kasuki kapan perkat kat kabale mo banyak tu nak perkat banyak nanti mandi waktu menjom waktu banyak kali perkat mandi nak pergi mandi kapan perkat lu kat saya langsung tengah kata kau ino nabiang menjudi kiat menjudi genja su abe ke sini dino hateng tu dia no diteng no kiat tak hamba kawai dan kisi semua bahaya kesem kelas kami yang tay balikan di parlok sini selama di itai kia mak dah adi yang setelah tidak kawan dia lapet mak boleh muat kamu lagi semangat dan kita ke hoi sya drugs baru drugs ubah ngaji di heroin mak drugs ubah ngaji di heroin ke kemudian lah itu yang ayu tahu heroin bunsin lada piwat punya lada pi sengap ya kajing ya kakana ka imlang ka salang haka no sebab pia yang ni semua ba bunsin ki kena timbak sodro na na ki parlok no bayi di parlok wa malang wa timlang no bunsin ki parlok hilang pinsiam indai kajing siam jama kalau nayim majau haba ngar mampai berkat baju dan utang di jok apa yang bajumi dia berkom dengan batai dia kundu ki penitu nami kundu ki batai yang maka sebelum yang mandi ini kabar sebelum yang mengasim bujok ke kijuang kijuki yang mau bakasyak main gasni syak seneng baik syak halang baik mau syak sedang mau syak kiar mau biar sedang biar semakia kemudian kita jika menafsir itu diwan oleh jinom yang kita ibu beti yang bapak hidup yang sama, syak seneng syak halaman kesini, dipintai, mana nak thay man bagi man syak seneng man bagi man syak main man bagi man syak halang, boleh pinjam orang ni, orang way, job, dia kaki beli kita ambil job yang utian, job yang utian, dia tidak demikian, utian itu tak kenapa tak kita kau habis kamu ni nampak cuma nampak jadi lu kaji jangan ulung yang di kau ni sekali ada video ni dan tertib kamu jadi smart ini boleh kiat dan kiat oh yang ayat yang selesai no yang sekalian tu jangan ayat semua tu jangan jadi ada video ni dan tertib video baru yang kamera show yang kita jai ada ni satu sahabat di sekitar yang ada sekitar dia ini ban company susu yang ban company umur susu yang tidak ada pemeriksaan berkata pemeriksaan kalau bang pet di nomor berpengalam dengan berhenti di rapor di film star